Ja pozivam predstavnike KFOR-a, vodeće ljude KFOR-a da ne pokreću akcije uklanjanja barikada, jer te akcije samo proizvode nove rizike, ugrožavaju živote ljudi i ne dovode do rešenja. A istovremeno pozivam političke predstavnike Srba da pozovu građane da se uklone barikade, jer barikade dodatno provociraju ovakve akcije KFOR-a i mi se nalazimo u jednom začaranom krugu iz koga nema izlaza i samo ekstremisti, politički ekstremisti iz svih sfera života imaju interese i koristi od ove situacije. Od ove situacije nema koristi ni srpski narod, ni srpska država na Kosovu i Metohiji, niti je ovo atmosfera u kojoj možemo rešavati problem. Ovo je atmosfera u kojoj apsolutno nema rešenja problema. Mi moramo stvoriti ambijent i atmosferu u kojoj možemo da rešavamo problem koji pogađa i srpski i albanski narod i čitavu Evropsku uniju i čitav region. I zbog toga još jednom pozivam predstavnike KFOR-a da obustave akcije u kojima uklanjaju barikade, jer te akcije dovode u pitanje i živote građana i proizvode nove i vrlo teške rizike. Da se uzdrže, da pokažu maksimalnu uzdržanost u narednom periodu i da uđu u razgovore sa političkim predstavnicima Srba. A političke predstavnike Srba na severu Kosova, koji imaju svoj legitimitet jer su izabrani na izborima, pozivam da učine sve da uklone barikade, jer one ugrožavaju iznad svega živote građana, a ne obezbeđuju da se odbrani niti jedan jedini nacionalni interes. Naprotiv, dovode nas u situaciju da izgubimo svaku mogućnost da branimo osnovne nacionalne interese i na severu Kosova, na Kosovu uopšte i u međunarodnoj areni.